اف دبه یک جه لسترین هیلن برمانینا بطلن شوشهی ده توا عراق و کردستان دا. دکاره دی یک دم جمرده 55,000 بطلن شوشهی برهم بینه. بهسترین و پر تکنولوژیاترین هلا برمانینا بطلن شوشهی ده میدین کردستان رو داوه دا ببینن. اف دبه مسترین کارگاه برمانینا همو جورن و خوارنان لکردستان و عراقه. شربت سروشتی و خوارنن گازی و خوارنن وزبخش شربت زاروقان و کولا و آبیجی برهمتینه. افکارگه خودی زیدتری 20 براند و زیدتری 400 آیتم جدا برهمتینه و دروز دکه. کارگاه کاروانچی به ریا 15 مدرنترین هلن برمانینه. دکاره دی یک روش ده هیا 15 میلیون برهم جور بجور ین بخوارنه درست بکه. بینرن روداوی بینرن برنامه میدین کردستان حسکرین برهمین من خمالی و کارگین من کردی. ابدما باش بیت از دلرتلی ده برنامه کانو یا میدین کردستان گلوین هجامه. کارگین من کردی لوی داویه پنابرین داوی تکنولوژیا ده نوا هلن برمانین دا. او هلن دکارن زیدتری 55,000 بطلان ده دمکی ده انکو ده یک دم جمیر ده درست بکن. داوی تکنولوژیا دنوا هلن برامانینه دنوا اوی کارگاه ما کردی دا هاتیب کار آنین کمپانیا کرونز یا آلمانی یکیش وان کمپانین برنیاسا لطفایا جیهانه دا بودروز کرنا هلن برامانین تایبت بشلمانی وکو شربت و برهمن غازی و بخارنن غازی و چندین جورن دنین شربتن سروشتی جی یکیش مدرنترین هلن اوی کمپانیانه نها هاتیه کردستان و دنوا اوی کارگاهی ده اد برنامه ما یا ایجار اما اوی هلهنه یا پری تکنولوژیا و آمیرن روبوتیک اد گلوه کیجی اما نیشا بینارین خواهن هجاجی بدن که چوا آوا جای اد نوا بطلن شوشهی ده به چند جور طامقان اد نوا اوی کارگاهی ده پری اوی هلهنه یا پیشکفتی چوا تدرس کردن جوی گرنگتر 5 کارمندتنه دکارن اوه هلهانه و همو آمیران جی چافدیری بکن و پریوه ببن. کارگاه کاروانچی جبو پیش خستنا برهمین خواه و دروست کرنا بخوارنن به کوالیتیا که برز به دستکاریا مروفان اوه هله به کارتینن. بوجارا یکمه لتوای روشحالاتا ناوین و لسرانسر ولات جیران کارگاه کردی و هله کارتینش بو دروست کرنا برهمین خواه. اف هلا
برای 15 شاشین تاچ سکرین فول کنترل و سیستم کامیرن زیرک تیشکا اکس رای سیستم چاودیری و بکارانینا تکنولوژیا آنلاین دیگل کمپانیا کرونز یا آلمانی 4 روبوتن زیرک فول اتوماتیک روین نوی کار دیگه. باشه باقي جابوا من بحث بك جرينجيا عاملين اوها وتكنولوجيا اوها ده نوفا كارغان ده تايبت هبونا هلن اوها بري تكنولوجيا و پیشکفتی وچه گرینگیه که بده تا پروداکتی تمام دمی ده بده تا کارگه تاگلر خوی اگر بیت ولا اونلاینی که بکاره یعنی اگر مدلکی کن بید یا کد صنعای مدلکی چی زور کن بید یعنی وقتی تازانی استانه بید تو برای چی دیاری کراو انتاج کلی روزه که برای چی دیاری کراوی کم فلام اگر بیت تو استاگن اونلاین بکار بینی که اما لإستا لبازار أما بيشتوتو ترين لاينة لهمو دنيايا طبعا دوقاتي أو برا تو أخيتا بازار لا أما كاريجري تشي أبي بكومبانيا كاريجري أو أبي كتور ريك يعني لك شيء لتكنيشي بدورة بي يا كم شت دوام شت لنرخي أو كالايا كما بيتو لبازار يعني أما السودي بكومبانيا وبخلقي شقين لا ما كتا دو أيوة جورا لاينانا يعني كاتك كاتو أيهني تو كلا كومبانيا كتا دايني تو أشي متماني ولاتاني أوروبي بدسيني يعني سبون من لاين شيء وكو ألمانيا وما ألمانيا تو ألمانيا أزاني ككومبانيا كي لكردستان بونو منا لاين شيء أوان بكارينا أما ناوي تو وناوي هرم وناوي ولاتاك دبات أو ولاتاني أوروبا دواء أوا إما وكو كومبانيا بروانا كم يمتاك كومبانيا بين تأكيد كومبانيا تريشة كبلانيان هيا همو لاینەکانیان بکەن بە لاینی پێشکەوتوو یعنی بۆچی لەبەرەوەی تۆ ئامانجی کۆمپانیا یا کارگە ئەوەیە ببێ بە ئینتەرناشناڵ کاتێکیش کابی بە ئینتەرناشناڵ ئەبێت تۆ هەموو ئەو مەرجانەی کە دانراوە بۆت ئەبێ هەمووی تیا بێت بەڵێ باشە ئەب ئامێرێنانێ و ئەب تەکنۆلۆژیانێ کارتکردنێ کواڵیتیا بەرهەمی بخۆدا بەڵێ یعنی دەیکا ئەی تەبعاً چۆن تۆ ئێستا بۆ نمونە ئەم لاینە هەموو ئامێرەکانی کە وەکو جەنابتان بینیتان هەمووی کۆنتاکتیان بەیەکەوە هەیە یەک دەرگایەک ئەگەر بە یەک لەحزەیە بکرێتەوە هەمووی ئەوەستێنێ یعنی وەکو جەنابتان بینیتان وەکو کە هەموو خەڵکیشەی بینێت ئەم ئامێرە بەبێ ئەوەی مرۆڤ دەستکاری بکات خۆی ئیشەکات هەمووی پاقش دەکرێت ئۆتۆماتیکی هەمووی داخراوە یعنی ئەو شەربەتە دیار نییە نایبینیت ئەو بڵە بە بەتاڵیە چێتە نایەوە خۆی ئەیشوە پاشەکاتەوە تاقیمێکە شەربەتەکەی تێگە قەباقی ئەنێ ئەچێتە دەرەوە بەبێ ئەوەی تۆ هیچ ببینیت ئەف هێلە دی یەک دەمژمێردە دکارە 55,000 بوتڵە شوشەی بەرهەم بینە ئانکۆ دکاره د 12 دەمژمێراندا هەیە 660,000 بوتڵان و 55,000 سێتên 12 شوشەی بەرهەم بینە. بتنێ 5 کارمەند di her şeftekê karkirinê de çavdêriya vê hêlê dikin. Yekê ji wan e li serê hêlê ye û yekê din jî çavdêriya fîlerê vê hêlê dike. Karmendek jî harîkariya amîrê labelê anko etîketê dike. Yekê din jî li ser şiringiye anko paketingê û karmendê dawiyê jî çavdêriya karê robotên paketingê dike. سڵاوتان لێبێت. ئێستا لە کۆمپانیای کاروانچیدا خۆشحاڵم کە لە بواری بەرەمێنانی شەربەت و ساردیدا تازەترین هێڵی بەرەمێنانی دنیاتان لەسەر ئاستی عێراق پێ بناسێنم. ئەم هێڵە خێراییەکەی لە کاژێرێکدا 55,000 قوتووە
تازەترین تەکنەلۆژیایە. هەمووی خۆکارە و دەستی مرۆڤ تێیدا زۆر کەمە. دەتوانین بە کەمترین کرێکار بیخەینە کار. لە تەواوی هێڵەکەدا نزیکەی 5 کەس کار دەکەن. لە کاتێکدا دەبینین کە هێڵەکە زۆر گەورەیە. هێڵەکە توانایەکی باشی هەیە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کواڵیتی و دڵنیابوونەوە لەوەی کە بەرهەمەکە بە بەرزترین ئاست دەچێتە بازاڕ، کە بەرهەمێکە لە جیهاندا باشترینە. ev hêle dikare botlen 205 300 310 û 330 milîlitrî berhem bîne. Berî hêl bê bikaranîn di sê demjimêran de û bi awayekî otomatîk ev hêle bê madeyên taybet xwe dişû û paqij dike. Berî dest bi her berhemekî bêkirin. Beşê amadekirina her cûre şerbetekê dibet yek demjimêr de 15,000 litrên şerbetê bi rêya tûreka boryên stanstîl ji bo vê hêlê binêrin. Heya her butlekê şûşeyî bê pirkirin û amade be ji bo vexwarinê, heya not xûlekan di nava vê hêlê de ew butla dimîne. Di her çirkeyekê de 72,000 butlên şûşeyî li ser vê hêla modern dizivrin û dihên û diçin. بینن برنامه میدین کردستان اتخاذن هنک بحثا بچن هنن برامانینا شلمانیون و شربت و آبخارنین گازی جبوها بکم همین بطلن شوشی همجی ین پیتو پریفورمان آنکو ین پلاستیکی همجی ین کان آنکو ین قوتی و همجی ین کاغذی جوارا بدا مناسب بچن اوان لسر هنن برامانینه چند تکنولوژیات دابا همجی تکنولوژیا میکانیکی جی سروان هلابه چند بشین جداتن بشه یکم بشه آماده کردن ماده خام بشه دوم بشه شیشتنه بشه سم بشه پرکرنه فیلری بشه دوبدا بشه اکسری جابگیری کردن پروداکتی و برامانین ده فیل آنکو آمیره پرکرنه دا پیشتی اینگه بشه بستریزیشن آنکو بستری تعقیم کردن پلنگرماتی جبرز این تقواری نظم بتسری تایبت بو وخارنن سروشتی ین گازی دوبدا بشه لیبل آنکو اتیکیتن لسر بطلا های به همو جورن خدا دوبدا بشه پاکتینگی و شرنگی آنکو اگر بطلن اوها کانو اوین اوها بن دچن نوا پاکتن نایلونی و ین کارتونی دا دوبدا بشه آماده کرنا پالیتان مینا اوی کارگانه ما کردی جعالی روبوتان و ev yeke te encamdan. Ev hêlehane mezin bînerin me Medên Kurdistan ya pirî teknolojiya di nava evê kargehê de bi tenê 5 karmend rêve bide. Butlên şûşeyî bi rêya balêtan dixin di nava hêlê de. Bi rêya robotan hemû butol rêz bi rêz diçin li ser rêwrewên elektrîkî yên vê hêlê. Dibe hemû butol bi rêya helmê û bi pila germatiya 45 pilan yên xwalî bên şûştin. Ev hemû amîrê fîleriye. Anko
آمیر پرکرنا شوشیانه بری بین پرکرن بیسان به آوه بطل تین شوشتن افیلره 147 هیده آنکو دکاره 147 بطلان ده یک دمده پر بکه پلا گرماتیا شربت سروشتی الوی داره دیگه نوت پلین گرماتیه اف آمیر هنه کاپان آنکو قپاغان دخه سر بطلان اوجی دکاره 36 بطلان به هفرا کاپان بخه سر بطلان ئەو ئامێرەی دەیبینن بە ئامێری تێکەر دەناسرێت تاوکەری کارەکانی پێشخۆیەتی شەربەت دەکاتە ناو بتڵە شوشەکان پێشەم قۆناغا بتڵە شوشەکان لە ڕێگەی ئامێری بوتڵ تایزەرەوە دەشۆردرێنەوە پاشان بتڵەکان ڕاوانەی لای ئێمە دەکرێن لێرەدا هاوکات 147 بتڵ شەربەتیان تێدەکرێت دوای پڕکردنەوەیان بوتڵەکان دەستنا ژێر ئامێری سەرلێدان و بەمەش بوتڵەکان دوای کە پسکردنیان دەستنا دەرەوەی پرۆسەی کاری زنجیرە ئامێرەکان لێرەدا بە چەندین کامێرەی تایبەت پشکنین بۆ بوتڵە شوشەکان دەکرێت اف آمیره هنه جرا دبیجن بست داره جی 13 بشن مزن پیگده و هر بشک بریا آوا سارت هیدی پلین گرماتیا بطلن شوشه دینا خوار و پاشان دشینه بشه لیبلینگه اف بشه هنه بجنه بشه لیبلینگه یکیش گرینگترین بشه لسر هلا برامانینه دانانا اتیکیت و لیبلی لسر پروداکتی بو نمونه ام دنابا اوی کارگه دا اف هلا هنه تایبته به درست کردن همون تشتاک دنابا بطلن شوشهی دا بو نمونه بحث اوی پروداکتی بکن اف پروداکتا از آوا جهید طعمدار به چند طعم که تینه چکرن بطعم لیمونه بطعم هناره بطعم تری به هر طعم که هبیتن اف آمیره هنه بو پیشکفتی و بو از حز دکم فوکسیب دام سر اوی آمیره هنه و بشه هنه کجی راد بشن بشه لیبلنگه به سه جوران اف آمیره هنه کار دکه اپریا اوی آمیره هنه سر بشه لیبله یکم جار دست لیبله حفظا بطلی تکرن آنکو نیک لیبل جراد بشن اوها الدور بطلی دزفرینه دوب دا دست به لیبله که دنه تکرن او جی لیبله پاشیه آنکو پیشیا اوی بطله هنه اوی لیبله ده دوب دا دچه الجم آمیره که دن او جی چه دکه پاشیا بطلی لیبله پاشیا بطلی پریزانیاری مینا اوی لیبله هنه السر اوی بطلی ده آنکو اف آمیره هنه ده سه دمانده سه لیبلانده لیده دکارین بیشین هر سیجی یک دم ده بلزاتی که 60,000 بطلن اوها یک دم جمیره ده اف هر سی لیبل لتندانی پشتی بطل جا آمیر لیبل بداویتن و دوچن بشه پاکتینگه اف بر همه آوا جهیه و تامداره جرا دبیجن مال شواز پاکتینگاوی جدایه جبر همین دن جبر ویه که دو بشن شرنگی لسر هلا برمانینه نه اف بشه شرنگی هر 6 بطلان دخت ناوا کیسه که نالیونی ده کو ناو و داتاین برهمی لسر هاتینه چاپ کرن لوی داره دبن پاکتن 6 بطلی و دچن جم آمیره که دنیا شرنگی و هر 4 پاکتن اوها دکه یک ست آنکو سیتن 24 بطلی جی درست دکه و دشینه جم روبوتان بینر داوی افسکرین آنین دبینن داوی تکنولوژیا پانلا و کنترل کنا آمیره دنوا اوی کارگاه ده لسروان آمیره
پازده آمیرن اوها پانلن هوا کو تکنولوژی و جرات بشن آی پانل یا آلمانیا کرونزه یا تایبتمند درست کنه هنم برامانینه السر هلا برامانینه انا والسر باکیجینگ 4 شاشه اوها انکو سکرین اوها کنترل ابانها آمیران دیگر اف الشاشانه او کار سکرین دبینن همو تاچ سکرین زور یا پروفیشنال زیره که به آسانی تتکاری بچت نابا پرچین آمیرانه دا انکو یه شرینگی ده هر روز زانیاریان درباره همو پرچین اوی آمیره تتکاری ویداری ور بگیری و بزانی تا چوا کار تعداد تکرن اگر شاشه جی روی بده هر یک سر و اف لایتانه سور ببا و بو کارمندی دیار بکه که شاشی کودره نامه تسکه که هست کم شاشه که روی بدن ببینن شاشه آتا روی دان همان دمه ده و بیشتر کودره همان دمه ده و بیشتر چوا توی فکز بکه و توی چوا چیکه و هم دکارین دست به کاری بکنه و 20 سان بطل بینه درست کردن همان دمه ده داتای بچیک درباره آمیریجی وشترا بیجه بونمونه هیا نها الوی داره 21,000 اونا دچا صدی بطلن انکو سیتن چواهاتینا چکرن 2 به 3 انکو 2 ریزت 3 بطلی دبن 6 دانه و دیگه 1 سیت و دشینه اف تکنولوژیا هر اینو یا سکرینان بو لسر ابی هلانه یا برمانه روبوت یکم 12 سیتان به اوای که اندازیاری و فیزیکی دیگه یک رس روبوت دوم جی 7 ریزان سر 7 دانه و روبوت که ناف داجی کارتونان دخل سر هر ریزه که دما دبا پالتک کجا 74 سیتان یان جی 2016 بطلن شوشهی بگده دشینه جم روبوته که دن او روبوته به نایلونه که تایبت در دورا پالت رو پشت دکه و بریا روکا الکتریکی روبوتیک دشینه کوگه ها کارگهه کارگاه کردی یا کروانچی دبه یک جه 5 ماسترین کارگهن برامانینا برهمن و خوارنه ده جیهان ده که وهلا مدرن و پری تکنولوژیا دناوا کارگاه خود به کارتینه او یک جی دبه پیشکفتن کرد پیشسازی لکردستانه